पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश दावहायाव बाहागो लानानै भारत बिमा हादरखौ रैखा खालामबोनाय नर बाहादुर खारखा बिथाङा 79 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा आउटपस्टनि सिङाव थानाय खैरानि खारखेला गामिनि नर बाहादुर खारखा बिथाङा 1960 मायथाइयाव 39 जिआर गरखा रेजिमेन्टआव जयेन जादोंमोन। साख्रियाव जयेन जानायनि 2 बोसोर उनावनो 1962 मायथाइयाव भारत आरो चाइनानि गेजेराव जानाय दावहा, 1965 मायथाइयाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहा आरो 1971 मायथाइनि भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव जानाय दावहाफोराव बिथाङा बाहागो लाबोफादोंमोन। 1977 मायथाइनि 3 जानुवारियाव 39 जिआर गरखा रेजिमेन्टनिफ्राय बिथाङा आजिरा लायो। 39 जिआर गरखा रेजिमेन्टआव जयेन जानायनिफ्राय लानानै आजिरा लाजासिम 17 बोसोर भारत हादरखौ बिथाङा सिबिबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव थांनाय मोनानि 10 रिंगासो समाव नर्थ गुवाहाटीआव थानाय नारायणा मेडिकेल हस्पिटालाव गावनि बेरामखौ फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो 79 बोसोर बैसोआव बिथाङा बे बुहुमखौ नागारलाङो। दिनै साननि 1 बाजियाव बिथांनि गोथै सोलेरखौ फाग्लादिया दैमानि बिखायाव नखरनि सुबुंजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायना जोबथा बिदाय होयो। ঘর কথা নিয়ে আমি বুড়া মান যাব লাগে ভাই কমের ভাই কিছু একটু মানে আমি 85-86 হয়েছে যাওয়া নেই। কি করে আসলে কি করেছিল আগতে ये आर्मी में আছে ओके वही भी आर्मी में আছে ते भी आर्मी में আছে भाई भी आर्मी में আছে। শুনিছে চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ আমি চাইনা 19 চাইনা 62 চাইনা লড়াই 65 पाकिस्तान 71 बांग्लादेश लड़ाई 3टा लड़ाई में हमें ये भी मैं भी দুইজনে। কি নাম আছিলে তেখেতৰ? नर बहादुर छेत्री। ये 80 की 81 74 ना 76 সনত রিটায়ার হয়েছে 76 রিটায়ার হয়েছে। মোৰ দেউতা এজন সৈনিক আছিল, যোদ্ধা আছিল একজন। 1971 চন, 1965 চন আৰু 1961 চনত দুবাৰ পাকিস্তান আৰু একবাৰ চাইনাৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল। তেখেতে আজি 79 বছৰত তেখেতে আমি মৃত্যু হ'ল, আমাক এৰি থৈ গ'ল। তো এইটোৰ কাৰণে আমি দুখিত, এতিয়া ঘৰৰ পৰিয়াল সকলোৱে দুখিত। এতিয়া কি ক'ম আৰু মইতো ক'ব লগা একোৱেই নাই আৰু। কিমান মান বয়স হৈছিল? বয়স 79 হৈছিল। কেতিয়াৰ পৰা আৰ্মিত জইন হৈছিল? আৰ্মিত 61ত জইন হৈছিল আৰু 77ত ৰিটায়াৰ হৈছিল। এনে কিবা বেমাৰ হৈছিল? বেমাৰটো এনে একো নাছিল, খালি অলপ নিমুনিয়া কফ নিচিনা হৈছিল। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আমি তাতে ল'লোঁ নাৰায়ণত, তাতে টেষ্ট কৰাই ফালে পজিটিভ পাইছে। পজিটিভ পোৱাৰ পাছত 7 দিনৰ পাছত নেগেটিভ হ'ল ৰিজাল্টটো। আৰু সেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিল। ভেণ্টিলেশ্যনত যোৱাকালিৰ পৰা ভেণ্টিলেশ্যনত আছিল। কোনটো মেডিকেলত চাই আছে? নাৰায়ণা মেডিকেলত। মানে কেতিয়া ৰিটায়াৰ হৈছিল? ৰিটায়াৰ 77ত, 1977ত। আৰু তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমানজন আছে? ল'ৰা ছোৱালী মই ডাঙৰ হয় আৰু মোৰ পৰা 2টা সৰু ভাইটি আছে আৰু 2টা ভাই আৰু ভনী আছে। টোটেল 5জন আমি। তেখেতৰ দাদা ভাই কেইজন আছে? 5জন হয়। তেখেত আজি এই পৰলোক ঘটিছে। আজি কিমান যোৱাকালি তেওঁ আমাৰ ভাৰত সেনাধ্যক্ষ হৈ 1962 চাইনাৰ লগত তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিল আৰু 1965ত পাকিস্তানৰ লগত কৰিছিল। তেওঁ আজি বীৰ হৈ নিজৰ পৰিক্ৰমা দেখাই তেখেতে আজি এই গাঁৱত সুনাম আনিছে। তেখেতক আমি সদায় শ্ৰাদ্ধ কৰিছোঁ, সন্মান কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ সপৰিয়ালো আজি চব ৰাইজৰ লগত আছোঁ। আৰু লগতে তেখেতৰ জীৱনটো এই মৰণটো ভাল হওক, স্বৰ্গীয়ময় হওক আৰু ভাল গতি হওক বুলি মই কামনা কৰোঁ। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ।
बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।